Notice dialogue to Mamataram Nokshari. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasigo in the Pudun Lakshari with special episode of Notice Dialogue ki topic C Manipur under attack, drone, rocket and question mark ni. Mapungo na ngarang si Times of India da Manipur da hauzik chathariba conflict habatai aduga Manipur crisis haraga internationally media mayam amana report tongnariba crisis sigi tongan ba chronological events mayam asigi manungda lakhiba anuba dimension si Manipur da international warfare gi manung chanba aduga leba amagi manungda masigi war masigi makalgi warfare je war crime ni haidana international law na masakhangba drone bombing je Manipur da tawre madug ikan kanadana haiba tare amuka rocket ni amuk fire tawre je Manipur da hauzik rocket si mapung oina Ukraine amadi Russia gi war je yam toina kapnaba mogi warfare gi khagi mapung oiba dominant technique am oiri masigi iroina Hamas amadi Israel anigi marakta ekoi hojik leiba Gaza ga Israel gi da hojik leiba conflict si da su yam chauna ekoi missile attack tawba aduga rocket fire tawba je Lebanon gi Hezbollah mayam aduga Israel ga tongnariba mayam si da su mapungoina yam chawba warfare gi technique amoi sijinari masigi warfare gi technique mayam je Manipur da hojik changselakpagi mapungoi saruk tuni hariba saruk si da national media da ngarang je Times of India da mayam check chawbiu Times of India da ngarang headlines pibazi Imphal dagi kilometer nifu mangagi manungda leiba mafam amada hanagi Manipur gi chief minister oirama mi amagi mayumda rocket paisalakre aduga haiba rocket chukuki militant singna kapakpani haibani aduna Manipur si under siege haidana Times of India headline singarang pi madudagi inspired tawraga madugi reference lojaraga ne ekoi Manipur under attack haibaje ekoi masi pangai hajen banate aduna hauzik si Manipur je under attack oiravra haibagi ama chawbo wahang amani wahang simak national media gi Times of India na puthorpa wahang amani aduga masida drone bombing lakre then hauzik rocket firing amuk lakre civilian myam am sire ngasi makna nongoi kapna bada Manipur gi khuningakpa ama aduga ekoi civilian ama ekoi sire aduga atopa ekoi gi kuki kulai paibani ni haiba miyoi ahum amachu sire haibagi ekoi media report myam unare leiriba fibam sida hauzik karam mongdagi hojik laiba anuba dynamics mayam si ekoi neineba yai habada yumham oira kan ngasi dialogue topic semjabani ngasi gi episode si saru ya veriba ngasi gi sangnai experts sing hamada taram oksege Manipur gi sangnai public personality academician loinana educationist aduga Manipur gi sangnai motivational speaker miyam gi social scientist Sir Dhanabir Laishram sabataram oksege kai khunu buchari thank you very much ani subada taram oksege Manipur gi sangnai senior journalist hojiki oina DDK da madam sanga thabuk tobirakpa hojiki senior correspondent oina leviriba tamo chess Birendra butaram nokchari kai khun uchari thank you very much aduga ekhogi hojiki oina yamna social media da yamna popular oina masak khangbiriba yam very outspoken aduga leiriba handaki series of event havetare conflict sig mari leina yamna outspoken oina at the same time commentary am phajana high situation chi mari leina public sentiment da PV duna laiva Manipur sangnai social activist ni yamba Khwairapam Kapoor yamba butram nokchari ka khon buchari thank you very much ai hamba je sir da laksege sir hojik se mapung oina Manipur je the leiriba nongmai kap na jinga si chu ton pham dane ngarang hingdegi horaga mafam pham da nongmai kap nari nongmai kapna baje gi mathakta misi mina se casualty se adukum dik wangre sida kapna badi hindora kanda international border adi Manipur amadi Myanmar ga lona bang khoi paring jida muka nongmai kapna bagi pau aduna masida thokpa misi mina gi pau mayam je khoi tare sir what next drone yosalakre rocket yorokre kaila kadori sin ka hevini is Raj Miraj ka khoi gi se high tech drone attack tawre ko id aerial bombing tawre ko adegidi magi local man missile kapakre ado haisi near INA gi khoigi Subhash Chandra Bose ki archives maru egraba dui manakta 100 meters far ponte tarje tanzari tage so da tor muju hai ko adubu soibe imungji yam history wa personality ni id freedom fighter da Manipur gi masangna ba mini ko adegi ahan ba Manipur gi chief minister ne magi da ni rocket tarje ko ado missile ji local made or nearly put taram sang ba kg tram lumba gaisi
mai range sang ko aduga miju soe aduga nupi mcha machu yori ko chai trom doi suba aduga ahal arangmam phamba madi sire dana sumaina bomb attack adagidi ngasi ngrang loi tore ko se kautruk sekmai adagi sinam khul thamna pokpi chenjam chirang ko adai trong laubi moirang da torisi ngasagi akhoi ngasi Manipur under attack asiga drone and the rocket si adum chumi ko ada sida now the question nama lai se masida both the army and the paramilitary why remain as a silent spectators ko mui kamaina tumina lai no ade paramilitary mia mutual kargi no aduna now the question is they are paid for the service of the people natro people means magi lepak tu leiba countrymen do citizen do ngak naba moigi lan thu ngak naba moigi khoigi punsi ngak naba top foreign aggression gi karigi adu paramilitary jina magi law and order du mateng pangnaba laim neba adugi moi tolop sai neba chahi ama makhai phaning chi torposi de moina silent spectator oina sum leiba ada sumnagi nomai kamna ba khona ba tawbudi phare aduga drone attack tawraba adegidi missile tharaba sida phok tumina sum leiba sidi miyam na ko yam ikai ngai that is the same what is your prestige hange adegi where are your pride hang khre ko ada masida atai dadi moi surgical strike tawbagi post yam tai dana number 1 akoina Manipur miyam na hojam shawrize tasembudi central government daneba yamna phajana shawrize kaiginoida si tawriyo mayam ji se akoina akoigi speculation da weram da buju ai ko sigumba drone ade sigumba rocket launcher si adegidi akoigi missile man bar artificial akino local me missile ga jidi masana akoina pdf na Myanmar gi military hunda mathakta tawgi bida sinam yam do khoi adum udana laba potna ne the same thing adune ba khoi sida tawrisu aduna sida expert leiba haisi adumaina tathok tasin toba pot putok pusin toba tormoi haninga lete ada pose jingji pu matamda kana khangni khoi mamangda viral logiba lan gi poche mayama pdf gi thamadu da siwai jina sangba manba gi pot ka ju viral logidana photo da ado si loina baksi yanaraga boina tawbusi akhoi gi paramilitary jungaire adagidi akhoi gi army jungaire moi loina bangna yaraga leiraga di sagi mathang tarak padadi phaningai di oi dreba haibidi ngasagi hena hangbiri basda Miraj nangbiri sibda hena chathara kadawa manbagi pot kid leiriba hoi mai drone attack tawba gasi adagi hojiki magi short range gi missile or su pirimiam zidi am chawa war crime di crime ni dana ko aduga moina zu aina khanbada masi matang ji yoksalakpadadi aina tawriba mi miam do ai Manipur da yamna kuina lerakpa kuki militant oram da suaiba ngasi budi khoi ngasi numin humni mai ni sidadi even ai makki wai da wai terrorist na sina zeba kaino da sidi yamna senga ba terrorist mani ko hoi kaino na budi hom hana sana choice of word yamna section na laksa ba yam section la bu thugai na thugai means tam chap chana sina ne ba terrorist in harise ado hoi ami chana budi matam khari mang tha khai mang da cookies are not terrorists machine dai hai ko ngasi di terrorist pura oire di asu yamna tamthiba ko se moigi covid and machine to no problem ko la there is the war aduna to mi yam lu rajane Miraj aerial bombing guys karai da tarakadu no khang poti mi lothong lei ponti mi nungang tumi khalo ne tarakadu tumi yaw duine ba ada ai itom de gisu nate ba phiran ko bi gum ne ba museum CS के मतलब इधर फिराम को भी गया फिराम को भी सुम चले में देखिए इसे दो थोड़े लेखी बता फिराम दो ले हम दरगा आये अदम आउट तो ये टाइप तो अदु युम कुदिंगी मीगी कनो तारक पोट नहीं ना को मसी यम चावबा कोई की यूनाइटेड नेशन की वार ट्रिब्यूनल दरगा मसी रिपोर्ट का पीरे कदी दंडी फंगे दबगी वासु लेते अदुगा इंडिया गुम्बा यम है ना लॉ एंड ऑर्डर देखिए दिमागी पब्लिक ऑर्डर करी यम सेक्शन ना Manipur da budi section bidre ko ngasi di law and order lanjan da khoi public order bo kaira abne ba sigumba lamda la ga masigum ji sinani haise brahma da ga yam toy to budu Miraj sida ju to bu yani ga na haibagi to ba man ba magi intention ma yawri ba sigi intention je masi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅꯔꯕ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯜꯂꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯞꯄꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯕꯅꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ not including Manipur government sigi dagi la iba response army chief la khreba asar force ke DG la khreba security forces ki makok thungba punmak Manipur da la khreba but on the ground mi civilian siriba rocket capsule iba drone attack toriba mi hana dana hogi chahi ba pharaga lakpa sida central government tagi la iba response kari no sine public confused ori je so si kari kama kari having moi ne lakpa ne lane kalis mayamna panai si moi lai si lalong yeng ba lai na khanareba ai ground reality du ya ga moi strategy ya na lai za lag hai ba miyam gi thamnare edana ko adu da ne akhoi na namuk su sida haina gi ba legitimatization crisis en hai gi du ai constitutionally power piraba adai moi da shakti piraba mayam jing sina magi tawum thobu amta tawdu da miyam na thajida ba ma yam chawna la ise masi Home Minister lakpu numitanu yam tina lan akoi badagi loi kapaki do adagi di mapan gi my paramilitary officer chobal lakera makok lakera he lakpu dane ba thoise handak su chibo army staff lakpu ga sidi amrom da di lanji loibe aba potni adagi di hanbe aba pot support ne ba aidi big gun theory ena ma ubada lan tokada pot ne ba sengba amrom da di ko aduda hana dagi hena anuba new dimension amada magi yam tina mong chadaba khoi aerial bombing toreba degidi maroina nangi missile machaga kapi ba kholiba shortage gi simyam je hana dagi anobu dimension ma hena lusalai ne ba tasengna di hojiki khoi gi mapan gi national paper sing da Manipur under attack kai do yam ti chumi ne ba adna adugi mong si leibani na hojik sida moina athing badu sum utram ni na masi moi hena kaisu khandana sum torpo yabagi possibilities yam lei ko so now national media mayam jina haireba Manipur under siege luire sakit lore nade India gumba world gi super power country mo oigedorin changi iba India gi world gi one of the greatest military oiba armed to the teeth ni leije prithvi gi laipak mayam amga defense treaty mayam sign tongna yam secure oiba country mo oina leiribe India gumba laipak amagi manu leiba frontier state amada highway state si under siege ni Manipur under siege ni aidana India gi khwaidagi masing yamna paba khabaram haireba si hairak na Manipur si project to ngamde haidura ba hojik se Manipur is the government of India incompetent government of India se Manipur se protect ogi competency do leitre na haiduribra kadai why don't know so where is the problem hojik article 355 chanare haire law and order is with the hands of the advisor security advisor the leire and security advisor hoji yongo so home ministry ama lady India gi one of the most powerful adu itaraga di when the ball is in the court of the home ministry when the ball is in the court of the Indian state adu erga the Indian state na sa hoji Manipur se protect to ngamde haidor braba sa adu gi wahang duda khumba yari se India na protect to ge di kemna te India yauri habani da isam samna proxy war is what is the meaning of proxy war akoina ngaling adigi sinari proxy war di tawgadaba landu moin tawdaga atopam tawan madunina maning da moi lebedunina and from the very beginning akoina khangi se makoina bu India gi any hojilai ji state ki force ka adagi mapandi la padu puna thaga more than 1 lakh ne ba hoji yongko nang khoi gi hairangoi masaka hairang da mi hairang thong da boli sana da mi myam hat khidna adagi rims ki mamang da su doctor tambangang myam ga hat khidna moi da so ga di ada kuki na kapi ba rocket launcher jina na traga asagi missile jina ko magi local man missile jina army gi kem da kai da tawra ba ko adu adi khara tawgadra ai di adu mok da tawda ba su yai adu khoi mi cham do na taina ra ku su yai moi hoji lai ba 82 sina di ko aduna hoji hangbi ba sida India na defend tawge di kem na te it's nothing si numit khara ni wa ne ba yes adi da mana yone Miraj am lai ma ge nei su da lai bai je
assume me amji to buya de bagi ina chema le nari ni dana adu from the 3rd May dagi hoji phawa madugi wang da tor pada kaim hydram ne ba review to bagi wari ahum lak sare hai ne ba adu ju kaim na taba moigi design te kem du khara changjala le bi pot ne ba ko haidi adugi wari sabada noina ke do bagi suji the yaw agreement ji ke do bagi masi violate to ino gai si hai bagi wasu yaw di dana that means adu di yari have ne ba akoina support to have ne ba sangra matam ji da moina tong da to ba lo gai du kai mu leite bi da pura hekta mong moina jungle gi lo jungle da le bi type ta to bi da free tharai ji na ta ko di moi kasu khutik jan da have ne ba sir now sana thabi ko phom ji da ai kai mu ning jer pa se sa I quite the yam chow, I quite people the labor discomfort at the mistrust some hangle piggy moon to neither. Moina Kamaina, I quite young bidige have to never. I quite people say Kamaina Indian state and young bidige government of Indiana, I quite cam no she bidige have you wangs in Lakan. How's it rocket? Forget about Kanana, Karma community in a couple of case, who do not to get drone bombing Kanana, Tarki, I say, cookie may take who do I think out to a Sigi drone bombs, Amadan. Delhi the Taraming Kalaze, Agra the Taraming Kalaze, Kolkata the Taraming Kalaze, Rocketchi India, any of the metropolitan city in the Taraming Kalaze, Adu Itara, the government of India response, Kari will get a guessing. Adu Itara, the Haribo from the Jumdo, Kadimba Haribo Rocketchi, any India heart in another mail in the Taram Taragadi, government of India response. Sapoma the Tokumatum, the surgical strike away. Pakistan the second nuclear power country the surgical strike to wigi decision low eba no kan kan ba decision na low eba adu irati Manipur da low dri kai gino sine Manipur da low dri sing sai hajabdu khoi internal security ka national security ka ji ani ji balancing to budo ko moina internal security is more important than the khoi state interest lai reba that means Manipur zu kai su moi gi tasengo pandam de Miraj Manipur da le riba accept cookie na ta bajing se Sigi Jochin Cookie terrorism am jina ta bajing se moi da support tori moi da loyalty piri moi na moi agre atai me am jing ji de yaringai socially economically politically am sathine weaken to ba sahi kun tha ja hogat pangam da bagi mong da lerega di moi gi political aspirations change to ya si moi gi internal security gi pote ga hobudle bo ngasi bok cha thar pot amane ba now the question is laiba magi contradict to di akoina thamnareina national security the kamai to when question am laise what about of national security na hangai kai no da hojik le riba pot sida akhoi magi cookie militant cookie khoi terrorism gi occupied territory of Manipur leiti ha ya ro ba khoi kanam changdre moina pura operate tore moina toning da to jaga me ama boundary liberated zone gi mo government machinery work to ngamdre sila university sigi pot sida sigi je Chin status samjalo haninga reteba ha Chin status samjalaga di somda laiba moi mangduju Bangladesh sarukra India sarukra da Manipur Mizoram adaya somdagi Chin state ki pola ga punjalaga di sigi sida atopa mapan gilam American khud yawe bo haina rei ne ba ko ada sigi posila ga masimak hena toksalaga di akhoi gi India gi overall country da adi national security da threat to di habi arwa si India na understand to na ngak trisi maram je internal security duga magi national security ga aniji yengda state interest si so yeng da bida ko moina to da poto jum chatha da lak pudu ne ba ada hojik si moi wakal khanda udradi now the question is like so miyam na reji ko komi goigera mo egera miyam na reji la iba moi umpu do kai mbok to da kumai woni yeng do de han gribe ne ba adagidi hoji demand to power is di unified command ko da pi gedam ne na audi state adum lengak charge ba state adum ngak charge ba sida ju thawa sa de hensel la ga di ko question me ama khini yes are we citizen of India is Manipur a part of India or not kai han khine ba yes adui question du la ga di yamna line long nga litre maram di one of the most powerful military country America's USA je Vietnam the khong pak da net pada American civil sing yak khine ba ku da pura ga pan chakri je adagi lan tok khine ba yes sigi mong jida Manipur da hena sum complexity ji more and more complexity sum welaga system is complex welaga di ko miyam sing ji ai tumina le to mande ba aduna India ki attitude towards the Manipur crisis hai
masi yam hemangra enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. And again, aduga karigumba India ki interest ki damakta, yes, definitely Manipur is a part of India. India ki interest ki manung da Manipur ki interest manung changge da umni. Tabu larger interest amagi damakta aikoi ki people se yam pi haidana aikoi bu scapegoat to na seasoner akan de koi bali ki haming tahana bu hona raga we are very sorry and enough is enough. Manipur ki sakna iba public personality madagi ni hojik thami wafam je enough is enough. Aduga India ki national security ki threat amagi manung da Manipur ki issues logo do buni. When Manipur is under attack, have India is under attack, ne logo do buni. Adu Manipur issues resolved to go do buni. At the same time, the people of Manipur there, Indian state na, not the government of India na maze protect to go do buni. And I'm coming to 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛 the lecturing was hojik se public se am charge story. I could really emotional way hojik civilian shira avani. Manipur ki people se unprotected way avani. Anywhere mother any makal magi boom 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛 see that there is no morality in this war. Hojik la avani limit like tamo boundary like kind like hojik lady was I couldn't expect to whatever. Mama macha the komlang in never corner mama kaitian the potpum pamiba ahalaman labuk the tabuk shuriba equigi lonely sing that walking kalum gadra by equigi matata rocket etic like an tamo. I could give Nasaki, Izana Picari, you will go to Pango Pachakra, you the Chacharo, Duni and Kaliba, street vendors in Duna Moida Wakan, Tomadra, I could the drone bombing Wakani, not a rocket of Salaganese. I took Makui the Karamba, I could carry Pambay, ever sitting at home. The only hope I couldn't ladies there, government of India, not the Manipur, I could protect or can have a secret and I could lady a sense of securities. And if they are doing it, I could Canada, I couldn't I know dushi. And tamoda in laxing was a series of events. Hosing like Sedamo. Say Stamosiam could not observe to be Duga Equigi Yamna Hatar Mayamna Udava Mong Dita Yam in depth oina Tongan Tonganba equing a for the calculated winner live conflict Sigi stages ma'am, Matamona ma'am, the Kangan Biva ma'am, Uze Hatar. Tamukamai Yengi, drone rocket, Aduba Hosuzik Narang, the Guinness for the Lakiva, and over development machine ma'am, Zetamukamai. Masi Miraj Ying, but I'm the Raponita. Kamani yengi have the Sumani yengi kai bo haise hiding there. But I'm very shocked. Ngarangsi. I pita hiba kangu de. Ngarangsi adukimoti thamo shock pa haitare. Freedom fighter ma. Adu sukaramba sangari ki matam da geona. CM oira ba. 15 years Manipur sida. Manipur ki singtam punamaksi nungsi na na thong amatta manana leimin na na bo hona bada adukimatik asoba thodang lorakpa. Aduga I active member of Masunibas. I don't know ma freedom fighter. Not only CM, Mamatam to CM Kaknativa. I Masi active member of Moedna. Go. I don't know freedom fighter, a single woman. I couldn't gani. I couldn't assume my tasting the Gana Bada. I couldn't assume later layer the Gana Bada. Mokoin Garanto, River Rocket, a texe. Masi Mokoiki, the Mikra Punba Mafam, Akumba, the Mai one Silaga Kapada. Tapam amada hekta ta gi bane mo ne low eba but I concept de ya do low de ay do low de directly point to ga makoi gi leader kana no maitai gi thamoi sok ka do ba makoi gi adu da yeng kan the freedom fighter magi yum the direct aim to ga di attack to pane di low we kari gi da mat no ma masi tofam su thoeba makoi da pari ba makoi na pari ba hojik Can sing weapons sing Makoida party, but sophisticated can sing Indian weapons summit and Natihaba. I am Bana, Indiagi, Yauri, AK Gumbakari, Gumba, Seller, Kara, do not an Atopa, Adukimati powerful with my season areva. Adu de Sikada, you know. Masi, Hana, India Gamena, Masiana, Yensen Bomakak Sangi, Bukupna. Makoki Kolais Sikada, you know. Adu the Asiki Matang the Neva, Makosi, foreign contactory, I see. Hiding the next time, Asida, Kogi social media, the Maitay sing, Kogi, Kanosing, Haitare, Kogi, Mayam, the high person, hiding the next time, Makoina season, River Kulai, Makoina Toriba, attack system, drone gi war, the drone season, Araga, Matakagi, bombing Topa, Hibasibu, Masi, Kanunatro, I could airstrike Natro. International law, the airstrikes the Yabrava. War crime. Masi, Yam Kimatic over crime, Maneva. Civilian, the Marandi, Mokomasan Hanova. My take cookie and Nilan Tori, Bojix. My take in a Harun singer, cookie in a Harun singer, cup no. My take a cookie in a Harun sing Hali, cookie no, my take in a Harun sing Hali. I could have, so, to don't Kandeva.
civilian micham praja the drone attack asidi ai nahasu panjare ai khoi gi inak nakpada sumaina praman pi budu Mizoram la ka to ki ba airstrike university airstrike city international lo da ya de ba bamdi masi kai no hai matam da misam da direct kai no attack to bne ba asida ne ba ngasai gi khoi gi waza da no bi season da bi ki budu makoi si terrorist and lies hojik ti makoi si kai no ka ai khoi militants do ta ka haira roe ba terrorists they are terrorists bamdi kai no makoi gi behavior si terrorist ni makoi gi activities si terrorist ne ai na mamang gi channel da so sum thabja ki Miraj kuki ki plan si am kuire ba masi ekoi metai sing na khang da ba matam du da 15-20 years ki mamang da gi hona ina elected ka ya da haizer e ba masi gi ring road ama ka kuki ki khun sing fauna na ba ya na ba sem mi ring road masi thingbiyo masi sarkar na PMGS wai da so portion kara hapa male masi thingbiyo masi ek loi ki ba matam da kuki na metai da attack to rokani war to rokani si yam nanna maram di ekoi na field da ekoi na chacharu ba matam da ina na tarak pa imit da urak pa mayam do amta ta ki te matam du ke ekoi ki leaders sing adu ke elected sing amta ta ki te ba Miraj asi thamoi sopne ba adu makoi ki plan de adu ki mati kuire si samna da asam rifle si Manipur la si sahi kya suragin sahi kya suragi 140 gum basura bra oza dan bi ko kari ki no su kuina makoi si di tha khara le ra ga thak thak sip to ga da bne ba kari ki no su kuina le re se masi aikoi gi government na khang ba darkar le aikoi gi praja sing na khang ba darkar le ba masi atai gi na te ba aikoi gi maitai gi underground sing namthana na ba policy ama ne ba aikoi gi naga gi underground sing si namthana ba policy ama ne ba kana season ga cookie sing si season ga kari mata kam na tana kari mata khulai thana tana su to wasi bu kar ba su gi ga kano da yaw gi ni rule da yaw gi ni khulai mata thana tana adusu gamenu bindia ga na ta ba ihanan ba su to ro mi si Assam rifle ga only ke no ga ne ba oza da bi ko only Assam rifle ga cookie la ho singa su to no mi si gamen yaw di 2005 ta gamen yaw ga to ki ba di 2008 ta ne ko kari ki no si kari ki no masi to gri se si adu da ki ne ba makoi na kari no makoi gi land plan ai mama no su pan ja khre matin paning nge ba ina makoi gi land plan se cookie singna maitai gi underground powerful or underground sing si tampak si de le ra ga di lan si to ngo moi khang nge ba maitai gi naron si karma inthok da ge ai khoi su to batai often de le batai army da maitai gi naron sing si gi le pham puna mak si army da tak thoga makoi si tak thok pani tak thok loi he makoi lan mai pa anen u re ba makoi Imphal lo sin ba loi re Imphal area yam ba ainen han pan je ki bodo Imphal gi maron phasa si kadai da no Imphal gi maron phasa si ka sampat thong lan si lak pada gi na aswai gi le ri ba adagi asi khumban lampak phau de le ri ba aswai gi phasa si na tro Imphal mai onai se Imphal mai on da maitai kai le gi maitai le ri si ka sampat makha singja mai makha asom dar ga na khurai makha asom dar ga na mantri pukri makha mayon oi ba phasa ba Imphal gi oi ba post de maitai kai le gi ba masi makhoi gi plan ne ba mari tamna inthok pa adu kai do ga do ba bom khuchu khulai puna maksi pai ga do ba madu da pai ri ba duna Imphal manung da round si da ka thoro ka do ba then ching ga taina ba tampa ka taina ba ching mai sing si da gi makhoi kumthar pa ho re ba sahi manga mari mangai mamang dai moi kumthar pa ho re loi nu ram gani ai mamang da sungam da yaw bani so sam pu da gi Imphal bhau gi sing mai se kuki gi yum bhau uram de sahi mangai mamang da ngasi di khunpa ure ni to khong maning da tasin Bishnupur maning da oinam maning da namor maning da kari gi no makhoi gi war plan ho ga do re ba 2026 to 30 si makhoi gi plan to ram me hai ba gi khoi hai fe da sum tai matam se mai tai loisin bai se adu kumthara ga makhoi na adu da gi khuchu kai phuno mak si pai sin du ni lam gi ning to khong maning mi loi be ya ba morang maning da morang mi loi be ya ba namor maning da namor mi loi be ya ba khuchu kai si pai si laga khuchu kai mapung pha na pai ba mi yang khai khak sa ma khak numidang da kumak pa da bu khundu sum loi roi dro dan khat ning to khong maning da asku ki kume moi center e dan ta ba da civilian khoi gi mission mayam du chel laga hi to na bo na ba hi irang na ba yaw ye ba mi adu di nongmai kapsil laga center ko matam da hinga ma da sum loi ne ba asigi plan si moi to ram me ba madu da matane ba mai te lan thog into isi ko masi Manipur government na khango ba ai khoi praja sing masi khang ba darkar le ba ai na pining ba message se ko adu makhoi na sigi plan si to ram me hausik ai na ngani padi atai na te ba hausik point du lak se ke ba kari khali ke kari si di khumning dre hai si ni ai na lak ningi ba point se ai khoi ki naharon sing se ai khoi ki naharon sing se ai khoi su mapangan kalhan ba darkar le ba huji mam di sarkar katna lan si thenga nga moy ba masi ai openly sumai hai zeri sin
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ not only Manipur government central government na ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯅꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯣꯡꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯨꯔꯥ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯞꯄ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯁꯤ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯆꯝ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯗꯧꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯒ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 9 ꯈꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯒꯨꯗ ꯃꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯩ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯖꯪꯒꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯒ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯂꯤꯅꯦꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯂꯤꯅ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯇꯔ 5 or 10 yearsꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯊꯥꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯅꯥꯎ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯝ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕꯅꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯀꯜꯂꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯒꯦꯁꯨ ꯍꯜꯂꯣꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀश्मीꯔꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀश्मीꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 370ꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ PR ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯒꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯨꯛ ꯑब्ꯗꯨꯜꯂꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯕ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 370 ꯆꯠꯅꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯜꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯛ ꯄꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯃ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀश्मीꯔꯗ ꯂꯗꯥꯈ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯁꯤꯔꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯨ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯒꯃꯦꯟꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯧꯇꯨꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯒꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣ Thank you very much, Samo. I say yes. Manipur state government ama lay rakana Manipur gi miyam gi interest thabuk to baje adugu nik maru oi aduga masina Manipur gi people da sense of security ma piba ngomgani habani tawribo hangibo wang sidi miyam hangibo wang sidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ
35 minutes की ममांग NDTV ने हाइबजे अखोगी rocket amasung अखोगी drone bombing की मतुंगा हाउसी bunkers मैम थुकाई रे अदुगा choppers सिंजे पेट्रोलिंग चटली है रे अदगी मुका हिंदू रे है रे rocket attack की मतुंगा नोंगमे कापना बद मी तरुक सीरे ना सी ngasi की पावों तनी hot news ngते नी थमजरी जे Hindustan Times ताई रे fresh violence more than after the rocket and drone attack है रे Hindustan Times ta India.com da muhai bazina India TV yoina Manipur violence the Manipur police revealing the chilling details about the recent violence amu haire sida rocket china bagi drone china bagi wari ni man sida me amse man news 18 da muhai zina Manipur violence prohibitory orders claim after 5 killed in Jirivam anti-drone system installed to no honari haire amu Times of India na muhai Manipur chief minister na emergency cabinet meeting to haire amu India today da muhai drone attack की मतुंगा मिलिटेंट की बंकर्स में हम चोरसन पुलिस थुआई करे ना मुहारे से बिजनेस टू द हारे बिजनेस स्टैंडर्ड हारे इंडियन एक्सप्रेस हारे इंडिया की नेशनल मीडिया मयाम द मणिपुर की पाउ से फजन प्रेजेंट तौरिबरा तौत्रिबरा हाइदन क्वेश्चन तौरम बजे हजि तौरे टीवी डिबेट मयाम सिले रिपब्लिक द न्यूज़ 9 द इंडिया टुडे द हारे मणिपुर की लेफ्टिनेंट जनरल हाइबा द इंडिया की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ओइरंबा अखोई कोनसम हिमालय मसा फोंग हायरे मसी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी द थ्रेट नि हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसी एक्सेप्ट तबो तबनी आफ्टर दैट इश्यूज रिजॉल्व तबो ngone जे मान हायरे नाउ द क्वेश्चन इज सिदा फॉरेन हेन यावरे एक्सटर्नल एग्रेशन नि फॉरेन कंट्री में आम की फैक्टर्स में आम मोगी मतिंग में आम यावरे हैव वरी में आम सिदी नो यावरे बा अदुति तौरो ने भाई तौफम थोकपुदु तौरो हाइबसिने बा पब्लिक हाइरे जे मोइना नैनरे सिदा यावरे अदु तौरे अदु के फैक्टर्स में आम इन्वॉल्व तौरे तो पर कंट्री सिंग यावरे अतो पर खुद में आम चंगे फॉरेन यावरे फॉरेन एलिमेंट यावरे सुमाय तौगदब थबक सुंदौ तौदब जे मणिपुर शांति थमसु ngमदबा मणिपुर की पीपल प्रोटेक्ट तौबसु ngमदबा मणिपुर की टेरिटरी प्रोटेक्ट तौबसु ngमदबा इंडिया की मीडिया में याम सानरिबा प्ले से करिनो सी अखोई मियाम जी रिपब्लिक सुमाय हाइग्रे नागो स्वामी हाइग्रे होई पेंथु ले दोबरा रविश कुमार सुमाय हाइग्रे बरखादत सुमाय हाइग्रे गा अखोई मियाम से सैटिस्फाइड ओइदो रिवर्सिनेबा लाखुम दुको रेस्पोंसिबिलिटी लाते प्रोटेक्ट तौगदब पीपल सु प्रोटेक्ट तौबु ngमदे प्रोटेक्ट तौगदब टेरिटरी सु प्रोटेक्ट तौबु ngमदे करि हेबिंग इदम मिराज याम थागचरी चैनल सिबु यंगबिरिबा चैनल सिगी खुथांग दे यंगबिरिबा इरेबा की इरमदम सिगी नुक्सी सरबा ख्वाइ खुदिंग मपुसु खुरुमजरी मिराज Ahanbada, the topic itself in Manipur is under attack. It is very interesting. Yamna matam chaba, yamna karihani fajaba, nainabada, akogi damakta karihani asayening hungadaba adugumba topic amane khali. Tawbadabu discussion sida panelists amoina phamjaba matam da ko. Wakansi emotional pungning se dukimatik nungsi. पुकई थन थलंबा लनगई पाना लेहोबा सना लेबाक मणिपुर हाइदना मुनाइदबा इसेगी सैरोल सैदा सहेक मयामा अखोगी लाकबा अखोगी जेनरेशन सिंगसिगी दमकता थंबिरंबा इपा इपो सिंगदुना ngakतना कंदना थनंबा अखोगी इरमदम इरेबाक से सासन खर खकी दमकता कांग खोंगसाइदना ngasi पुनमक वाबसी उररक को It is very upset and very distressed. Yam nuaiteba. Of course, you are true. Manipur is an integral part of India. Manipur se Bharat ki tanna thanaba yadraba mafam amane. Si India ga men uribni, akhoi su khanjaribni. We, as a privileged member of our society, our country, अखोइना इमोशनल ओइना करिगुम्बा अमा फोंदोकपा मतमदसु करिगुम्बा मतमदा कनागुम्बा सिंगना अथिंगबा थंबा खोटपा अमा मयाम अमसु लेबनिना अखोइना असिगुम्बा पब्लिक डोमेन ता डिस्कशन अमदा सरुक याबदा हाइहेदबा हाइरुइदबा का ngang यावबसिसु मदुगी द मखलगसु अवाबा मनी तबदबु यामबगी मोड आई खजिक थमजगेबा ngasai kapurna habigre यामना इमोशनल ओइबा तांकक अमा खकनेबा करिनो हाइरगदिको अखोगी संसार सिबु सेमबिरंबा अखोगी इरमदम सिबु यामना फजबा अवाटपा लैत्रबा प्रकृतिगी ओइरो हिरम खुनिमक्ता येंगुरो अतोप कंट्री दगी लाअगसु इंडिया गी अतोप स्टेट सिंग दगी लाअगसु
Lengak Sigi Chak Sukli Paramba, Adugumba, Nongakraba, Bharat ke Pradhan Mantri Oramba, Mayamam, Su Saitaramba, Pachakrabama Pamse, Nasidiko, Mikap Mirao Kona Tanbasi Uragabaka, Akwedi very much emotional. We can't tolerate, we can't console ourselves. But coming to the point, order of the day, Megi tarik ahum dagi na ngasi baw sida oida ise no makalaga natraga na continuously hingsa ngaktaneba masigi marak sida hingiba akhoi sineba adu ki matik akhoi gi courage akhoi gi thauna leiri se yes ngasai Kapoor na habigi ngarang thangjing singi singsangi haitare thangjing singsang pariengi mafam amadagi yamna sangna projectile to Kapaga may be targeted to Moirang Bazaar or some other particular places also. Oirambasuye. Adu yung nakape. Yung those who remember names and those whose name are worth remembering for. Ay hingameva. Ay hingambase tungdala kadaba mihoro na ay buningseng hogdo si karigida magtanova. Good human being will never die. They must always be remembered through their good deeds. Matam dugi moirang koireng lamdam sigi damakta iramdam sigi damakta akhoi Manipur ki damakta apaba wakholon amada lenga ki chukli paiba masak naiba misak ama oiramibne adugumba particular personality outstanding figure dugi mayumda attack ta rukpa hebse it is attack to us, Attack to India. Integral part of India oirabadi Manipur sida ngasi foreign national yaure haibase se ngahaki mamangda akoi good governance party gi president hagiba leireba ada koktukta handakta season nagiba bomb ko aduga thangna ba senjam chirangda adegidi yangam popilam lai romda dengarang kakta moirang daga thadarakiba si amuram dhairuradi cookie singi lanse yam progress oirieba moigi yam progressive oiri honaba lepte thizen belepte adegi moigi determination amaga moiloi changjallieba moi the patient lei toleration lei tawdiya de haiba maka moi da khalleba tawudabu khoine lakningi bo wadi Manipur se India gi part amani haire Manipur da land to e hedana army su Assam rifle su SSP su BSF su CISF su law in thazal eba to protect whom Mon thazal eba mayam sing sina akoi gi isini nau siriba mayam sing dugi ngakpi senbi base ngasi baw to karai da leigra ge heavenida in front of them just near them makoi gi manak ta makoi gi mitu adugi mamang makta daneba akoi gi isini nau mayam gi punsi loigri sing se madu ngakpi yo la ibneba ngadu ngakpi bagi mahuta ngasi tawrei ba irang se sina takpadi Government of India gi karigumba underlying philosophy ama laibra ibse ozana sung sai haigre akoi gi Kapoor sapna so habigre makoi gi pandam se masi yogdriye den irang se sagatlaga som chalhalibra ba pot ama khak leyaba koida then ngasai gi good governance party gi president habi gi bida koktuk te season gi bomb se Myanmar da huzik Myanmar junta ga military sarkar siga PDF ka ani gi marakta sathanari ba akoi gi lawn si de season ba aduguma makhalgi ngasagi drone du adugneba adugi bomb du neba season nari se adu ita de PDF ki missing se it is exactly ngasagi koktuk ta season ba kangbu sing marak si da su PDF ki kangbu si yawe habeneba adu de neba foreign gi mi yawre habe se madu the witness oire hari se aduna tamona haizeningi bo wafamdi ate kaimnate yes Kapoor samna habigre chief minister si phatte haben nate akoin haridi khanaradi mission haibam dilayaba who belongs to whom maji kana ching kana no mana mission leptori se be a part of the people of Manipur gi miyam gi oidoribra natraga India sarkar gi oigodoribra khon thopiro khonjen ngangbiro pangan thopiro ngangba ya ngangbiro miyam gi oigera sarkar gi oigera are pa phire bamdadi sanction biro Manipur so yamna wari ba mayam singse masi dandi amutang di kanje haibane ba yango I remember some months back matam khargi mamangda pangthoki ba thorom mamma khak I miyam gi meeting amma khakta I see conditionally or unconditionally ko baton phangdana sa salui ai matam du ai haiba lan di lan pa khum bigadabne
Santi di kolom no porakada bani hai bani. Shall we wait what the government is going to do for us? Yango ngasi maitai da atam na ngarang moirang da kapthare e shire koktu kapsele sana sapi da sabung koktu kapsele mayam da kapsele eba. Kapsele iba mayam sing se sida kari taule dige hamni da. Tamo ai wang na hal lakso. Question ji ngasai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯕꯨ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯦꯡ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ government lady central government lady ma'am say adu ida makto nebo adugi protection adugi safety adugi security to piba ngamdraga di where is the accountability where is the responsibility tomo kare happening see Miraj ina height am chum heba huji maitai de neba halai se maitai da halae maitai da halaga di akoi bu ngang na ba leiriba maybe our state security force or India ki security force sing se asina kaidau leiri ge haben akoi na hujing mathai am sare je khoi je hingning na sirabra haibane ba akoi kaim nam de bhauji wangang busu ya de amada hairu de adu lakani amada hairu de adu lakani kanagum imung amagi awaba yengore aso wasang ju huji wai macha ju wai marakta laibusu awaba makhal manadabi wani hujik luri de India government ki se taseng na policy amaga program amaga with a very manufacture makoina sagatpa adugumba program policy ama khaki makha da sathara akanda tawriba thabak ama khakla natragadi nahana lotion ba yare hebani da lotion ga do pose lotion rabani na makoigi aningba apamba se madugi aina habidi ate kemnate isam sam na hayda nahan ngarang projectile kapsale moirang da tare mi sire koktuk ta kape ama makaure is it the measure back through of the government of India ki harong ningai ra base akoi siraga moi nungai braba amurum ni nungai khanto oba thareba now oza sahi umdrain sui shure ai sahi humpu sujale oza zo sahi amjale inau ju amjale what we feel worry is for our next generation koi guji wareba kanano who is secure now whose life is very much protected now kanagi punchi no ba goji laumi yemana lau peng bobo maning tam na satpa ngamdre high canal mathak ta satpa ngamdre high canal low canal leba jaga da de lau peng ba satpa ngamdre lambi da gari thoba ngamdre hana de no mai kap na breng torom da hojik te amok nong thak te yenga chakhale eba life is very insecure now pura oireba aduna ngasai gi media channel sing da phonga isingi sida akoina haijaningi di intentionally or willfully public labor innocent labor civilian marakta crime do commit to rakanda thabak to hullibido moin ya to hullibanya haibasini papal na hujik yam kan kali se madu war crime ne hainani bneba war crime ne hainari ba poto madu illegal oiba poto madu di legalize ohin bigano haibane ba koin hujik kan lauri ba ko lause hujik maksa thadi bse public emergency na ko komine lautho ibse karino projectile season adana drone season adana micham singil punsi singse insecure oida babawda karim to hydrisidi he masidi tawdaba yararoi adana sangsal aiba khongjang haijen thamjaninge okay tamo thank you very much ibn sadan lakseke sadan laksening mase sir ekoida ai government of India na observe to bra haibagi wangjine ai sadan lakningi je now after 80 years sahi marfu pharaba haidare century me yorokadoraba in the Manipur maning tamba chahi lishing anigi political history leva sovereign nation amoina Southeast Asia da ngan thoiramba leipa mana 1949 da India da merged over matungda India gi as a nation amoina maside integrate tawbagi whole India as a nation sigi manungda leiba province amoina nation building process ta saruk yamina was it has been sir around 80 years sigi matungda after 80 years people of Manipur singjina parjamiyam ngasi sana hangre ekoi tamon hangre aduga ekoi tamo kapur na jo hangre aduga Manipur gi MP na India gi parliament ta hangre Manipur gi mi yam mayam amana India gi tonga tonga forum mayam amada si question si address togre is Manipur a
an integral part of India. Manipur is India integral part. Amara haiba wang amam yam hang is. Why, sir? Miraj, India si ma kenune yam ne hen na khoina matam sang na oppressor ga habji am chumjan. Aidi all libani nai libani ko. Sagi nearly 80 years sida ot taban nei debam to yaude. Ot taban nei debam yaude di mayaw na kamasi internal colonialism ga jam chumrja ba. Mana colonialism ki characteristics ta accommodation of surplus population. Akoina ngasi demography kaina nainari je kaimna ta akoina geopolitics kaina nainari je kaimna te. Geopolitics ti yaur je geography, economy and demography have never. Mitop changda kari asana fuls ki magi major function je ohum never. Counter insurgency an bada ani subadana law and order mateng pangba ade ahum subadadi magi maruina khoigi border ngakpani dana. Kayam kuire border nga ise asu yamna mitop sangdana magi karam khumak tanga no demographic imbalance ko welaisi this is done by them moina tawdi habi arko ada now hojik la isidi hojik India na matam changna khoigi miyam singsida sagi ai loi khangla banga tanina panjaroi ko laiba khoigi political status si hana lerambadu degi oiriba film sida Sagi mito miyam chang madu ko suhai dre akhugi pochai miyam jingji production ji amata leitraga pot lehen bada captive economy lehen bada ko suhai dre aduga akhoi resource miyam ji tumina khoida raga haidok tabida huran dei to ji su atopa mani dana si miyam jingji la aga matung da torjanu si this is part of India ki saru amane moina hold this my union list yaw poni torjanu ko suhai deba but moina akhoida yengiba miyeng se machine ba khoina hojik am nungai trise ko hojik eta haina seba yes moini am pamadi kuki ga khoi ga am tongna haninga ba yam khana ninga dine phare ba moyo no ba thadok piro moyo no ba moyo dana yinga la seba ha moi referee pa bi no ba judge oi bi no ba misang sang ga referee is judge is di misang sang oi da na misang sang dana am tang tongna lo ba yenga seba Kanana kyam haibjano kanana kari skill lebjano ade lam kari ema pusan kosan ba mateng pang bagai du lo bagai du kanana hena haibno itam lo yeng lerjeba somdana loina ba khong punjale aduga atopa madana free thare ada khong punjali ba jingduna kai da ling ni kai da chatoino aduna soroktana yoling thada kare je duneba hojik se yamna akhoi lai se manipur miyam pa mi je phare akhoi dum to akhoi administration should be done by only the Manipur not by any government ki union government ki wagera ade paramilitary adu ta noi kubai yeng ba lui yeng ba but Manipur tha dro ba Manipur government ki magi masagi administration le lo ba akhoi ki lenga pusu khoina nungai tridi mongon do sai badi atai na te ba asuk sang matam ji more than 1.5 years ida chime Narendra Modi sai re man defend tawi Amisha sai re defend tawi aduga nukti ki pau phau ne hai re aduga achapada unababu yadre adu ngalingadi from the very beginning mana ai smai tore in hayamadi ko thangal na haibudu prajana yadre do saheb prajana yadre do madu miyam gi apa madu yengamaga mana ngalingadi gi ai si film da le na hayamadi miyam gi yogji mon tong ngadro akoi mayam bari da mangol ti ngange adagi di miyam ni mangol chaire miyam ni mangol protest tore aduga malung dana ke dore me Tabuk di loi tore me khoi kaim yawndre yawdre du ni mana khangandri na tro adu khangale madi si ngasi atabim tawdro ai Manipur miyam bu son bro sida lai la music yam yam do no there is only 1 lakh loi tharga mi uju yeng na khoi le is more than 13 lakhs ni ne 13 lakhs da heta lang tong no bang mi je nearly 10 lakhs ne ba sigi matang je khoi gi yamna khoi Miraj masi yam nungai ta podam ni akhoi ju phab ni ko akhoi emotion akhoi sentiment je akhoi ju dum phabane ba phabani di lan nei ji la ga di saudna ingna we have to make a very wise strategy have ne ba adi emotional le chakanu emotional oiganu haibani yamna phasna strategically yenga kari kaino to we have to do ne na haibane ba ado khoi ju khamngam de ba khamngam de din nang sai gi do yum loina baksi certainty le bi na te ba tum bada ai yum maya da ta oi haninga le pon mo ju ni ne Moijuni, they are also under attack.
moi khang da wane ba moyang goyang da tawisi moyang goyang de hanagi yamna history wa mi personality ni aduga masaju leitam ni natra magi no tawisi ne ba adu edi mudu to hani ga tena ga class khai dok ponte mane drone wagera de missile wagera local made wagera ma wagera long range bari le ngani ani drone jo hena powerful ba drone adum le ngani see is seen ba ya haliba India se in any bilateral agreement of the in between the countries of India moi in every agreement that last ko yam important when moi notorize combat terrorism is when they are making such a very agreement in all these of the country of the Southeast Asia they always mention that combat terrorism is this cookie are the terrorist or not ado terrorist ne hai ga mo ke do combat of that that is the real question sana hangi ba wang jine ba quite relevant or quite pertinent of question ji yare ba sir I think sai tamo Birendra hangi wong to sadam lak se ke ba moi haire ba ni media gi PK mission haire sa ko ma haire ngasi jo haire ba masi gi khulai sa ba ko gi haiba kangu yawe koli dana sarfal samating pa bu ofam yawre foreign element mayam yawe je haire even military gi makok thong mi mayam amana haire external element mayam yawdana masi national security gi threat amane na for haire hanjin loi haire Manipur gi chief minister haire masi ofam mayam se tong phom thuk pasi kai gi tawdri no sine mi sir clearly ne mi national media so Indian authorities so akhoi gi samsa mayam so moi na khoi clearly ne ba ha sahi tai kunda ku du yumum to mai tha da bolai ponte ne Manipur ka naam le ponte ne they fled away within a very short time Manipur liberation la khido that is done by the Meitei only sing isinau ga Meitei ga tawrim ni ko kugi yawana te hai je hoji lai films da moi tawri de ki hali ne ba ado moi kam hat ngam de yung kam moi missile do lising utha lak utha le bro ai yung yam ji loi mai thang ngam dro moi chumdre ne chama le mba yum chama khang mang gi bi ko aduga lai ri ba films de Miraj suk tok tok bam thok ta ba India se central government se hanjan khanmam thok ba pot amane ba aduga I was committee seme na nomai kapi ba nupi ma siri ba macha do ji leiri ne ko macha du mama lei te khangri ba kaya da petiti ogra ba sinu yo adu mata da committee seme kapi nomai do gai number yo ba khoi gi Canada se moina tong ba gai do kano din na ko khoi gi anaya aye gi pu ba gi gai ni na ko adu khange kai su tok de natra adagi drone thare do ju 100 meters muki manakta leba asai falsi kem ni natra jammer le ni moi gi ada hojikan de India di high tech technology si loi leba pot amane ba ado masi mi am ji loi na maksi karim tau de vida ko tawning du free da tharo ga adagi di si adu toropaya ada toropaya adu toropaya na ki le se kayam tong sinu yeng se ba kayam yung kam mai thang yeng se ba kayam thajal sinu yeng se ba mi limitation ma lebne mi mai gi pankhai ma lebne ba pankhai du lala di bhai si ba ki jan te me sa start of the emotion ai koi myam da le emotion je ngasi shower even nuai tre myam je ai koi public ki sentiment ne ba sa ai koi Manipur myam da hoji yam volatile oina na that is the reflection of the public kana du sentiment ne ba hai je si public ki sentiment je sa mai hong nok jik chakhal iba pen ba achak pa myam amana sense of feeling unprotected helplessness si ki frustration myam je sa si ki future je kari oi sa am da hai bis raj ai kenom hai ke ko hoji Manipur da India chai biya da kangbu um leri ko central government chai biya da kangbu um leri no they are all chamcha already state government ju chai biya da ba mayam ju leri mo ju chamcha ga tani ko adu na tabal leri ba mi ji masinga ya me ade phar lalo bogi lamne je yare ba lalo bogi lamne ne ya ba ji India na magi lalo budu lo shina ba hona ba da lalo ba halage praja jing ju takhaya rage na khalaga di they didn't understand the importance of the people praja is kana no ji moi khangdre ba praja jing ne ba on no poi por crime je ada yes lalo bu thengno aduga economic justice social justice political justice piraga miyam jing ji konjan na ba tawduna adu edi khwaidi phajaba constructive policy na tro adu edi mo kene khalle ba this is our people yes we have to protect them natro yes adugi tabom thoko me am ju sudok to da praja jing hakani lalo bu hakani hardi praja me am lalo bu mi chang adi they can't stand against such a very movement of the masses see come on to no
ada nang nang bi ba question du ai na ro ba khum ji chama nai ba Yes. chama nai di sigi film sum la di kari la ka do no se is to be decided by the people of Manipur. Exactly. Ada nangi is to be decided by the people of Manipur. I say Manipur praja ju am chonro. Manipur praja am chonro. What is the my Indian status ka Manipur status ka 1949 on the kari khena ge. Yes. We are not born by them, you know, like Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, and this Meghalaya. Akoi di moi job manu status the merged to never. There is also agreement. Even Kashmir bong merged to punte. Akoi di agreement yaw to never. Ado India na masin amji namda ke na sum khala di. Miraj nang bi ba question to lakado huse. It should be decided by the powerful people of the Manipur. Okay. Manipur praja se yam line khandi gano. Manipur praja ge hojik live emotions se yam line khanbi gano. People na answer to agadi and Yeah, that's the point. any reaction ama lakpada madu ki paukhum je miyam na pirakani have ne aduga yes ai tamo da madu mak lak sake Miraj noi tamo da satring da ai ozagi sidane habi kainom ta samjin ja hoge yes please hojik si khoina ngang ba khara si di public ki mayam pen da basing du khatang puraga ne ba khoina ngang sing se masi gi pen da ba se public ta polok ta na khoisaw na ra pamatam da di hojik di sarkar haibam leidana ko public ki sarkar am lakane ba public ki sasan number soidna lakane ba matam du ne Manipur se kari oga da gen hari se ozan haigre ba our destiny ko akhoi gi laibak se it is to be determined by ourselves akhoi na hujik khoi ne lep ko doine ba ko kari no heta diam ko akhoi gi any Indian leaders whenever they have visited other countries chatpa matamda we are not supporting terrorism, we are against the terrorism, but why the terrorist act when it is committed by this group, why they are remaining silent? It seems they are not supporting the terrorism in other countries but supporting here in Manipur. Prime Minister na Ukraine ga Russia khana ba shanti progna bhone. Prime Minister na Israel ga Palestine khana ba shanti progna bhone. Mayam nang bi de what about Manipur nang? Yes. exactly now it's a warning call Adudi Yes. that means it Yes. indicates that you know Manipur is not a part of India. Yes. sigi matang sidane Miraj ai la ningi se yes tam Manipur si thugai ra ge si sabcha khalnabra India government na Manipur si kuki len gi manglan si makoi phawhol sira kai na khalnabra hai ba podam ka ge khoi metai sing de phaw re ba phaw da ya ta bani si masi automatically ka moi gi nature sin lak pani masi porsi kari de nu lai se hai matam da ai koi na hujik landa ri ba kuki na sing de kap thare Yes. misam sire khunwa pa sing sange protect na ba khunwa pa sing du hek sang gi ba ga madu gi matung da army muk sang sil le ba masi gi meaning si kari no si Ai kungal pala amoi nga thole re. khunwa pa si chalan da bi da kuki sing na kap thare ga mai si habal lage hai bra ba ai koi Indian army sing season si kari no si ne da adu Indian army da sik mo policy piri si di government of India na tro then why government of India na hojik asu ga neglect to ri kari kino sanction ba yam yen sin ba darkar le ba aina hek ngasai wa ngang ba matam da anti nationalist sai ba kuki da season ri se terrorist sai na so zan so season ri se season na ningna na te ba makoi na sali ba makoi ki activities terrorist ki activities ne ba anti nationalist ki activities ne ba Kapoor Mr. Mahalo ba oza ida panjagi ba sala badane. yes Judge Misam kai na ra ba. Yeah, ba. Babong na net pathang net Yes. do. The same thing is to be happen here. yeah misam mahalo ba Miraj ya ge ba misam isam sam ba mas hi ba nate ba nate adu mo hale khalo ba adu phok da tumin le na ri ba ngarang gi attack city freedom fighter ma gi yum da ni freedom fighter ma adu di India na kari yani yem pham thoi Manipur ki praja sing si ma koi hu yo dong wo uren khala se ba tv tamo uren khala se ba to ba mu India ki damakta lal hoba India ki damakta pure nationalist moina India ki damakta mapunsi katkhiba nipa mane ba adugum nipa adu India ki atop state amagi adugum freedom fighter mo ramadi nanga sa na hambado tumina leigadra ba Yes. mahak se freedom fighter se Manipur khaki na temni INA ki masi active member mo eraga government of India ki damakta mathwai yauna du malan thengna ki nipa mane ba Kapoor. ba amagi yum da bomb caption ba ba se anti nationalist natra ba kaduda mating pansil laga makoi na singdi kaptha ba protect to basangi ba naharon sing singi matung da army amuk thazil laga
ꯆꯪꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯥꯄꯣꯔ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯛꯇ ꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯐ꯭रीडम फाइटरꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯀꯪꯅꯕ ꯄꯨꯀꯥ ꯀꯥꯅꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯤꯀꯣ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭रीडम फाइटर नंबर 1 हिस्टोरी ओइबा मी अमगी मयुम थुगायबदा नॉट ए सिंगल काइंड ऑफ कमेंट लेते बोथ सेंटर एंड स्टेट नॉट कंडेमनेशन अदुनदी इंडिया की दमक तो सीब की दब मी दु व्यवहार तौद्रदी मणिपुर की मियाम ने इंडिया की दमक तो सीरगे जी स्वायर रोयबा अदु तौद्रगदे ने सलामिंगिदो फ्रीडम फाइटर मबु फोबदा रेस्पेक्ट तौरत्रगदी अतई मिशन पर मणिपुर प्रजा सिंह सी करी करियान उरी गेसिन अदुना मसी आइना लाक्सनिंग पॉइंट दा इंडिया ना अखोई मु नुंसीबगा अखोई इसाना अखोई मु नुंसीबगा कनान हेंगदा गेसिनी अदुना इंडिया गवर्नमेंट की वफम से लाम थंबिको अखोई की मणिपुर गवर्नमेंट से प्रजा की अपाम से अखोई चमिनरसेबा अदु कइना गसी मेसेज अमसु पिनिंगी लोइसोलामनेन खली करी हेन पिनिंगे मतमदा असिगी पुंफम सिला आगदी आई खंग ngang चुम्बे यारोयबा ओजा खंग ngang चुम्बे यारोयबा साकत ngang चुम्बे यारोयबा येलहोबी पुनमक से मणिपुर लेरिबा येलहोमी पुनमक सिगी लीडर सिंह से मसी टेबल अमद पुनब दरकार लेरेबा होजकी पुंफम सिदा द ऑल को डिमांड हाइतारे पुंफम सिना येलहोमी पुनमक सि पुनसिलगा अखोई करी स्टेप लोगदगे मरमदी अखोइदा तोरिबा थ्रेट से अदुना अखोक मैतै खतना लोबे यारोय सिदा होजि पुनमक यौसिन गदोबने मरमदी मैतै खक्ति की दायित्व नतेको मणिपुर कन बाइबसे मणिपुर बुनुंसिबा मणिपुर की येलहोगी पुनमक हौजिक पुनब ताइ टेबल अमदा असोम साइता अमुक पॉलिटिकली लेबिरिबा सिंगसे पुनबियो कांग्रेस तो थोकबियो मतमसिदा बीजेपी तो थोकबियो पुनबियोबा पुनबिरगा हौजिक सरकार की साइट सो थमजनिंगेबा करियन थमनिंगी अखोई मणिपुर दा असि ओनो थ्रेट तौर पफौदना कोइना तुमिन लेरगदी अखोई लोने रिजाइन तौरनी बीजेपी दगी अखोई सरकार से बीजेपी गवर्नमेंट से मुथलनी काइसे फ्रीडम तौरनिंगबा पुंफम मसो फावरेबा मसिनेबा प्रजा की इहुल से अदुना असिगी इहुल सिसो खंगना गवर्नमेंट से थबक तौरनिंगी अगी मोइगी मोट को मसिगी इहुल से खंगना थबक तौरनिंगी मानदि करिगिनो हौजिक थोइबा मैजाउ बसे मसिदिगी हेन मैजाउ मैतिगी बरकत मैजाउ हौरप याएबा अदुना मसि थोक्त्रिङै मतमदा अखोई सरकार अमदि प्रजा सिंसे भाप तामिनबा अमदि येलहोबी पुनमक से टेबल अमद पुनबा पुलगा कोक सुमसिन मिनरगा अखोई मतौ करमना असिगी वार से मायोंगना गदगे से हौजिक भाप तामिनबा दरकार लेरे एग्जैक्टली मसि पुनमक एक्चुअली तमोय हाबी मिराज आई पॉइंट अम तेना समगेबा ओजा कापुर हाइबसिदा को अकोइना टोटली एबा फुल्ली को थमोइसिने यानिंगबा अम लैयबको होजिकसे असोंगिना सोंगी ओइग्रे को लेमहोरिबा कम्युनिटी खुदिमक सिंगसे मसि कलेक्टिवली यूनिफाइड अबोबा कमन प्रोग्राम अमदा अखोइसे पुनः संगसलकान को इन स्पाइट ऑफ वी वेज द वॉर अगेंस्ट द कुकी मोगी मायोक त खोइना कामनाबा खोनाबा तौबगी महुत को लेट अस गिव ए बिग थ्रेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अकन वाफम खरा अखोई पुलप पुनः थंबसे मदुगी राइट टाइम अमक्ति ओइरब्रेन खली अनदर पॉइंट जिरीबामदा ngasi वी award हाइतारे पुंग मरी मखाई मंगा दगी ngसागी कनोची नुंगचुप्पी है नोंगचुप्पी है मफम दुदा मोंगबुंग ने साइजांग ने चंपानगर मुस्लिम ने सिगी अकोई बदल लेबा नोंगचुप्पी है मफम दुदा खोगी रबर फार्म मंगाक्तन लेबा अहलमा कोकी इसिनिनाउ सिंगना को लालहोब सिंगना हाइतारे कोकी खुलाई बाइब सिंगना काप्तन हातो में मखा तारपदा खोगी खुन ngak सिंगा मखोगे मिट तोंगनदना कन्फ्रंट तोंगनरे को नोमै कामनरे इनकाउंटर तोंगनरे लाइबक थीदना मोगी मेमोरी सी रहे कोइजु खरा असो ओपन जाव रहे हाइनिंग बल लांगिंग ब पॉइंट है दिने ते बको मोइरांगदा अदगिदी कांगचुपता अदगिदी फयेंगदा तारियन पोपीदा सेंजम चिरांगदा करिगुम थोएम हाइबा मतमददी सुगुनुदगी मीसे आबौ चटपदा याम लाइन चटकनेबा इन 1 hour 2 hour बट जिरिबांगददी कनाना नो थेंगरुदुसे What precautionary measure is being taken by the government for the protection of those people who are living there in Jiribam? Mi kunsa mangani phukak tuduna khulnak pasingaduna are they enough to protect the lives of those people? Why we are not seriously minding for them also? They are our own people. Adu responsibility to khun nga pai na tie mi government of India na the state government na protect to gudung ne mi the people of Jiribam se that it is the responsibility of the government of India जी द पैरामीटर भाई लेना ममी तालो हाबनेबा मसि कर गुमगमद्रे यस अखोई की गवर्नमेंट की मेसिनरी से खर वाट लेस होले हायरसेबा अदु वर्गदे अखोई नाइबदा अखोई की खुन्ना को लेरिबा अखोई की मखोई की अंडरग्राउंड नोट नत्रो मैति द कापथरि से अदु दे अखोई की सुमन द लेरिबा अखोई की अंडरग्राउंड सिंगना हल्लगा कापद करी द अदु द थिंग बे करी दरकार लेगेबा को थिंग सो थिंग देन खली
tingso ting de khali adu aina hayam ning badi hojik asigi point sida ai Miraj after 1 year or 2 year ai soidana ai underground ora kaneba mandi kaino isa to pian da faure bauji ai underground ne karam underground da afaba praja ki seva to godo underground group ma dai soidana janga kani masi mai ngasi openly aso mai hazari sini mandi kari ki noi matam da ne aduga aina government of India da government of Manipur na pihaning ba message ma khak leiba kari an pihaningi ai khoi ki underground sin lan uno open ni hoji movement of matam da chatham khangda da army lae imai ben sin thoa ai khoi bu kan dio army sang han birak non to rise no masi ki lila simal loisin biro ba kam man loisin ga da ge matam da ne India government da request of biro ba state government na ai khoi ki naron sin se makhoi si makhoi na to ri ba thabak sin se not against the India government gi against na te India government gi army sin da kap na te isari country ngak se bane ba isari Manipur ngaksa basibu India ngak panatro adu ragati now the situation hojik lagi ba situation sida maite gi lal hoba sing adu ko khundak pa sing thoga tori ba thabak se masidi government of Manipur amadi government of India na accept ko pham thoeba maramdi makoi si anti Indian no to ba thabak nate masagi maramda masagi country Manipur si freedom country man to neighboring state singsigum country amadi nate Manipur si top masagi country man ba ko ai merge to khibe wani adu hojik amu India da to ana tar sira kaino jingang na reise masi pian da badai ne ba ko asi gum ka asi thok ta na ba maite gi underground sing se mathamoi sing si India da to nam thaning ba gi leri bo wakal ka se khara han thana ba makoi bu matang ba haning ba matang le ba okay thona okay tamo thank you so much ai tamo Birendra concluding remark to review Miraj ngasi gi khana nei na basidane tamo gi concluding remark hai babu te kaim thate Manipur se India ki saruk amane hairabani na sarkar na Manipur sarkar na Manipur de sarkar pari ba mapi mapa oi ba sing sina Manipur ki miyam se siyong na ware ha ba se chahi amaga thataru khangdana la abani thamoi de thambiranu chatlaga lawbiru ro ko Manipur de laidiba kappa lawba mayam amagi punamak sing se Narendra Modi na pa pu ba pu da bai wa do tokpi gro akoi gi mihut oiriba mayam sing sina ne masina soidana maki pudana no ko mayam sing sin ne pene da ba mayam lauri bi sing se makoi gi mathak tane se maji matang ura kanda apaba wakhalo namada ngasagi jat bizat ki wa topic ro political party ki wa topic ro aduna ngangai adu pharu so aduna adu ngangai adu gi mathak to wa ngangai aduna police na FIR lokhali khotkali adu tawe da tawe have se loin topi ro ko loin topi ro apaba lambi mada changbiro ozagi amu mati emtem thambira mu ga okay thank you so much hojik mapungoi nang sigi thambi gi sakna re expert sing gi wakalon je Manipuri miyam gi hojik lai re sentiment amadi emotion dune paja se sati na pen adre sa pada se sati na khoi sauna re mori ne sorry baji aikoi gi miyam amadi aikoi gi ngam gai nga pangam dabagi matang sini masigi responsibility sidi state government amsung central government amsung Indian state laiba madugi responsibility duni and makoi sini accountable oire adun state government jo miyam gi damakta thona leina haibata miyam sigi behalf ta thona leina wangang biro tawya bong khai tawbiro haibase miyam gi kholauni aduga Indian state na Manipur protect to have Indian state ki responsibility ni aduga Indian state masi accountability lay the people of Manipur masi question Indian state to pham toy aduna government of India na mase praja se sachi na saure aduga madik pendre aduga India gi media mayam na drone attack tore rocket attack tore haidana law budu nate madu tawbadi kari to gadage kamai respond to gadage have wangja masi hangbam thoi and the government of India should act now act to gadone hoji if not act to ragadi madugi answer je Manipur miyam pirakani havani on this note ngasi gi Manipur under attack drone and rocket aduga masigi makhata ko kai lakpa ya heba wangsi de thamjari bi ngasi gi dalu ke episode lo shanmagi tang tu loja ge amsung ngasi gi episode site sar ya bi ki ba Manipur ge saknai ba personality singi marakta ikoi Dr. Dhanabir Laishram social scientist C Chabungam Birendra senior journalist aduga KHWAIRAKPAM KAPOOR social activist ai tamo ani amasung ai gi servo amukana thagachari kai khunu buchari loina ngasi gi program se hobudi loi from yang ka bi ki ba Manipur piam puno po amukana thagachari kai khunu buchari mem thagachari